And a lot of and The Drive with Rob and Roz, Jacaranda FM. It's The Drive with Rob and Roz. Good afternoon. And we have got a very special guest with us in the studio today. Actor, producer, photographer. Very handsome GQ cover man. GQ. Wait, I must also put in, he was recently one of the Sari Warm Woensdag mannetjies. Ons gaan nog daarby uitkom. Arno Greef is hier. Woo! Yeah, okay, dankie vir daai. Dankie vir daai introduction. Listen. I take it. Dankie. Most important question, how do you become one of Sari's Warm Woensdag owners? That was not any of my own doing. I think but you lie. I've no, seen the pictures. they were looking for 10 other actors and none of them were available. And I was the only one who responded to the email. So Okay. happy to be there. Yes, but definitely a warm Woensdag. Arno, we're going to chat about a lot of things that's happening at the moment in Yes. your career, want jy is ontsettend besig. Maar ek wil vir jou 'n persoonlike vraag vra. Okay. As dit okay is. 100%. Die liedjie se naam, jy het 'n nuwe liedjie wat uitkom. Yes. It's called Chasing the Highs. Chasing the And highs. you call it the breakup song of the winter. Yeah. Are you not married still? Okay, laat ek dit net baie duidelik maak. Ek is 100% nog getroud, gelukkig. Okay. My vrou hou glad nie van hierdie marketing angle nie. Maar ek moes op 'n manier 'n sad song probeer verkoop op 'n goeie manier. Okay, we never set out to create a breakup song, maar dit klink net bietjie sad. Dit klink net, it doesn't sound good. So nee, dit gaan nie oor my persoonlike verhouding nie. Jy weet, partykeer gaan 'n mens in die studio in en jy skryf maar net wat daar is. Dit was eintlik bietjie van 'n katarsis vir my en Ewald, die producer gewees van slegte verhoudings in die verlede. Ja. It's nothing present. Ons is nog baie gelukkig getroud. Iluska, as jy luister, ek is lief vir jou. En die volgende song sal bietjie meer upbeat en cool wees. Imagine the side eye you get when you walk in your house. Babes, how was the studio? Oh, we wrote a breakup song. Dis erger meer die video's wat ek maak, want ek moet haar vra om my goed af te neem heeltyd. So dan sien sy dit na die tyd en sê, "My love, jy weet, mense verwag nou of hulle koop in hierdie. They think it's real. Hulle dink daar is 'n probleem." Ek sê nou vir Suid-Afrika, daar is nie 'n probleem nie. And I'm not overcompensating. What was it like for you working with Ewald and then also an English song? Yeah. When you are so kind of ingrained in, I mean, you've got very different markets in terms of the Yes. songs you've acted in. Maar ek sou gedink het, Arno Greef, onmiddellik, Afrikaans. ons, wat is dit in, wat sal die Afrikaanse titel van die liedjie wees? Ons jaag die hoogtes. Jaag na eufories. It doesn't sound good. Nee. So why English and why Ewald? Die musiekding het begin eintlik net, ek het klankbank gedoen. Ek het dit present en ons het 7 seasons van dit gedoen en was great. En toe sien ek heeltyd hierdie musicians wat inkom en ek soos, I want to make music. Maar at this point my audience is predominantly English because of Blood and Water and Recipes for Love and Murder. So initially I was like, let me try and make English music, also because I've got, audiences around the world. I've got people in Brazil as well, I've got people in America. So it seemed like the natural thing. Ek het wel nou al besef, dit is so 'n bietjie moeiliker om Engelse musiek in Suid-Afrika te maak as jou naam Arno Greef is. So daar is Arno Greef, new single. Ek het op Instagram vir mense ook gevra, moet ek my naam verander, moet ek nou Jack wees of ietsie. Anyway, daar gaan seker Afrikaanse musiek ook nog kom, maar dis maar eksperimenteel gewees. Jy weet, die musiekding is ook, ek hou van musiek. Ek is nie noodwendig uit om die Samas te wen of nou die grootste popstar in die land te wees nie, maar dis 'n lekker experiment and it kind of works. Die musiek is nie horrible nie. Maar ons wou net iets gedoen het met die eerste song en toe nou die tweede song was dit weer net 'n discovery period gewees en ek en Ewald het saam met my ma se neef William die eerste song, William Wolf, wat obviously ook baie op Jacaranda is, die eerste song geskryf. Hierdie keer was dit net ek en Ewald. Dis dalk hoekom dit sad was, want William was nie deel van die proses nie. Maar ek is nou weer besig om klomp Afrikaanse shows te doen en dit is vir my so lekker en ek voel nou, miskien is ek nou weer deel van die kultuur en mense sal my aanvaar want ek praat nie meer net Engels nie. En dit beteken ek moet Afrikaanse musiek seker ook maak. Blood and Water, very different to what you're doing now. Yes. Die nuusmakers op kyk net. Yes. Dit lyk ongelooflik goed. Hoe het jy daarbey betrokke geraak en
wat was die ervaring? Hoe was dit? Ja, dis baie cool. Dis dieselfde vervaardigers wat Recipes for Love and Murder ook gedoen het, wat ons vir Mnet gedoen het. En ek het al 'n paar goed saam met hulle gedoen en dis die eerste Afrikaanse reeks wat ek vir hulle doen. Hulle hou seker maar van my want they keep on using me. Jy's nogal goed hoor. Jy's goed. Let's give that to you. Dankie. Okay, kom sê dis hoekom hulle my elke keer betaal. Nee, en toe het hulle nou begin met hierdie storie en dit is weer eens, dis so lekker om weer net in Afrikaans iets te kan doen, maar ook 'n show wat so interessant is, dis exciting, daar's adrenaline, daar's drama, daar's mystery, daar's hier investigative angle aan dit ook, baie ook eintlik maar soos Recipes for Love and Murder, jy kan sien die producers het 'n sekere styl van show wat hulle doen, en dis lekker vir my om deel te wees van dit ook, want hulle like om comedy elements ook in te bring, so daar's ligter goed ook, maar daar is 'n serious drama kant ook, en ek speel maar weer soos altyd die arrogante ou van wie jy nie hou in die kantoor nie. Die ou wat onder almal se velle inkruip op die verkeerde manier, wat hulle laat kriewel, Kyle Monroe. Kyle even. Ja, Kyle. Kyle, he's I mean, that man to be I look like a Kyle Monroe. Kyles have got a bad rep in South Africa. They really do. Maar dis hoekom jy so goed is, man, because jy stap hier in, grootste glimlag op jou gesig, jy's net 'n wonderlike energie, en dan die karakters wat jy speel. Ja. Is Kyle. I guess this is daarvan, you can't choose your family, you also can't choose your face. Jy weet, en ek weet al van, ek sien iemand die ander dag ook weer, toe sê hulle soos, ja, maar ons het altyd op skool gedink, jy is 'n groot player. Ek is die skaamste dude ooit, ek kon nooit met meisies gepraat het eers nie, but ek lyk maar net soos 'n slegte tyd, en it's fine, I take it, ek het al vrede gemaak daarmee, I don't push it anymore, as jy jou niche gevind het, moet jy hom seker nou maar, you've got to use it. As ek soos 'n slegte tyd lyk ek soos 'n slegte tyd. It is what it is, jy weet, know your limits, know your abilities, en dan is die lewe seker makliker. Luister, musiek is baie werk. Yes. Acting is baie werk. It doesn't leave you a lot of time. But you're doing quite well on the social medias. How much of your brain do you have to sort of dedicate to that? A lot more than I necessarily would have wanted. I spend probably half of my day on social media, because it's not just putting stuff out, but it's also trying to look for inspiration or look for trends or just try and find something that will spark some creativity. And I mean, if I'm going to be completely honest, it is slightly ruining my life. Because I spend half of my day watching other people, and you sort of detach from reality. And many days I feel like I wish I could just stop and not do anything and just be an actor, but financially that's not sustainable. You know, I'm making, let's say, half of my salary at this point just from social media, and it's amazing. I work with amazing brands, and I love doing it. I love being part of it. But the side of having to be on your phone the whole time, it's taxing. It's not werk. Yeah. Dis werk. En jy moet alles dryf. As jy akteur is, jy daag op, hulle gee vir jou kos, hulle gee vir jou klere om aan te trek, hulle sê vir jou staan daar, doen dit. They even tell you what to say. Ek sê nie dis easy werk nie, maar this is someone else is in control, which is nice, where met die social media en goed, ek is in control, en baie keer post ek goed, en dan mense like het net glad nie, en dan voel jy so stupid, en dan denk jy weer, kom ek delete my account, let's stop this, en dan die volgende dag post jy weer 'n video wat jy 5 sekondes gevat het, en 10 miljoen mense sien het, en dis net moeilik om te verstaan hoe werk hierdie storie, but we push on. To find the light. Waar kan mense na die liedjie luister? Chasing the Highs is oral beskikbaar. Dit is Apple, dit is Spotify, YouTube. Iemand het dit seker ook al gepirate iewerste. Jy sal dit iewerste kan kry op 'n straathoek, verkoop iemand 'n copy daarvan. But is available oral. Mense moet net intik Arno, want dis nie Greef nie. Ek het die Greef uitgelos want dit is te Afrikaans. So dit is net Arno vir nou, totdat ek 'n lekker sokkie treffer uitbring. Ons is weer terug by Arno Greef. Ja, we're going to have Arno Green. Arno Green? Ek het probeer met dit, maar niemand was oortuig oor dit nie. Ja. They don't like it. Ek het ook gedink net baie cool AG. Net AG. Ladies and gentlemen, please put your hands together for AG. En
ek het dit presies so vir my vrou ook gedoen en sy was nie baie impressed nie. So Nee, ek sal reeds moet aan mense verduidelik dat jy liedjies skryf oor breakups en Exactly, ons ja. Ja, met wie is jy getroud? AG. ja, AG wat nou net 'n break-up song release het en duidelik niks met my wil te doen alles hê alright nie. by die huis? Nee, alles is baie alright. I'll say it for the 5th time. Yes. Okay. Ek dink jy's aan my eerste Afrikaanse song sal seker dedicated wees aan haar. Dit sal een of 'n love song wees vir haar. Smart man. Asseblief. AG, it's been really great chatting to you. Thank you so much. We will be playing Dankie. Chasing the Highs on Jacaranda FM. En mense moet daarvoor uitluister want dit is 'n brilliant liedjie. Ons is Dankie. so trots op jou, man. Dankie. O, en nuusmakers elke Dinsdag aand Yes. om 8 net op kyk net. There you Check have it it. out. Arno Greef, we'll put the link to the song up on our website as well. Go and check it out. Meneer, lekker om vir jou te hê. Dankie vir julle. Cheers. The Drive with Rob and Roz, Jacaranda FM.